Dobrodošli na U sebi. Danas ulazimo u jednu duboku, ali važnu temu. Zašto sabotiramo sebe i kakve to veze ima sa osjećajem moći? Zamisli osobu koja svaki put kada je na ivici da uspe stane. I to ne zato što je lenja, niti zato što je nesposobna, već zbog gladi. Ali ne one zdrave, pokretačke koje nas tera da učimo, rastemo i stvaramo. Već jedne drugačije gladi, detinjaste, siromašne, gladi za svemoći. Jer ponekad baš oni koji se najnesigurnije osjećaju najviše teže da postanu nepobedivi. Ne zato da bi nešto postigli, nego da bi bar na trenutak zaboravili koliko su ranjivi. Problem je u tome što ova glad nema granice. Nije u pitanju želja da budemo kompetentni, već da imamo apsolutnu kontrolu. Ne da ostvarimo ciljeve, već da se nikada više ne osjetimo nemoćno. U ovom slučaju moć nije snaga, to je odbrana. U detinjstvu učimo 2 strategije za nošenje sa strahom. Ljubav, jer ako me voliš, nećeš me povrediti. I moć, jer ako sam moćan, niko mi ništa ne može. Ako dete dobija dovoljno topline i ljubavi, može da se opusti, da pusti fantaziju o svemoći i da poveruje u ljude. Ali ako ljubavi nema, dete bira moć i uči da kontroliše jedino što može, svoj otpor. Taj otpor postaje strategija, kao da dete kaže neću da uradim ono što želiš i time sam ja jači. Ali direktan bunt je opasan i zato dete smišlja novo rešenje. Pasivnost, povlačenje, kontrola kroz poraz. Bolje da ne uspem, ali da bar mogu da kažem da je to bio moj izbor. Previše kontrole ili previše popuštanja, obe greške vode ka istom, detetu koje se drži fantazije o svemoći. Ako roditelji previše kontrolišu dete, ono će uzvratiti borbom. Ako su previše popustljivi, dozvolit će detetu da kontroliše sve i ono će postati mali tiranin. U oba slučaja, dete ostaje usamljeno sa fantazijom. Ako budem dovoljno moćan, niko mi ne može nauditi. Odrasla osoba koja je ostala u toj fantaziji koristi samo sabotažu kao oružje, čak i na psihoterapiji. Kao da kaže, neću da napredujem jer onda gubim kontrolu. Bolje da ne uspem, ali da to bude po mom. Zrela moć nije u tome da kontrolišemo druge, već da budemo povezani sa sobom, da znamo ko smo i da ne moramo ništa da dokazujemo. Ona se gradi kroz samospoznaju, kroz veštine koje razvijamo i odnose koje negujemo. To je snaga koja ne galami, prisustvo koje menja stvari tiho. Odrastanje znači napustiti iluziju svemoći i zameniti je stvarnom sposobnošću da doprineseš, rasteš i da budeš deo sveta. Prava moć dolazi kada se odreknemo potrebe da budemo svemoćni. Najveći dokaz snage je upravo da izabereš da budeš stvaran, da ne moraš da pobeđuješ da bi imao vrednost, da ne moraš da sabotiraš da bi imao kontrolu, da znaš da si dovoljan i kad nisi savršen.